ትግሬን እየገደልክ ኦሮሞን እየገደልክ አማራን እየገደልክ ስልጣንን መቀጠል አትችልም። አብይ አህመድ must go። Stop Amara genocide. Stop Amara genocide. Stop Amara genocide. Free Christian Tadele. Free Christian Tadele. አልጠየቅንም ገና አልጠየቅንም። Free ይልቀቅ። አብይ አህመድ must go. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Free Christian Tadele. Free Christian Tadele. ተጠያቂ ኖት አከብሮታለሁ። ተጠያቂ ኖት። ተጠያቂ ናችሁ እያንዳንዳችሁ። ህፃናት በድሮን እየተገደሉ ህፃናት በድሮን እየተገደሉ ነው። Stop Amara genocide. 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 ችግር የለውም ይዛል። Stop Amara genocide. He's a killer. Yes. Stop Amara genocide. Yeah, I have a right to speak. I have a right to speak. It's Sweden. Yeah, it's Sweden. It's not Ethiopia. Yeah, I have the right. Yeah, sir. I respect you. Yes. Abiy Ahmed is a killer. Yes. This guy is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Stop human rights violation in Ethiopia. Human rights violation. Stop human rights violation in Ethiopia. ትግሬን እየገደልክ አማራን እየገደልክ ኦሮሞን እየገደልክ ነፃ መውጣት አትችልም። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁም ራሳችሁን ጠይቁ።